Zdravo i dobrodošli na Kutak ukusa. Ja sam Jelena i danas ću sa vama podeliti neke naučno proverene činjenice o tome kako kafa deluje na naš organizam, koji su to zdravstveni benefiti kafe, kako kafa utiče na neka stanja kao što su dijabetes, kardiovaskularne bolesti, kako deluje na naš nervni sistem, ali ću vam pričati o tome ko i u kojim situacijama ne bi nikako trebalo da konzumira kafu jer ona može da nanese više štete nego koristi. Na ovom YouTube kanalu, kao i na Instagram i TikTok profilima, gotovo svakodnevno delim sa vama recepte za brzu pripremu zdravih i ukusnih obroka, tako da se obavezno subscribe-uj na YouTube kanal da ne propustiš ni jedan video. Pre nego što krenemo, u opisu ovog videa postavit ću vam linkove ka naučno-istraživačkim radovima koje sam koristila kao referentni izvor podataka. I uglavnom sve ono što budem pričala u podcastima bit će isključivo naučno proverene činjenice. A ako želite da pričamo o nekoj temi koja vas posebno interesuje, slobodno mi pišite u komentarima ispod ovog videa ili mi se obratite na Instagram ili TikTok nalogu. Kafa je jedan od najrasprostranjenijih napitaka širom sveta, kako zbog svoje specifične arome i ukusa, tako i zbog načina na koji deluje na naš organizam. Kao sredstvo za razbuđivanje, pojačanu koncentraciju i pažnju, poznato je da oko 75% odrasle populacije u svetu koristi kafu svakodnevno. Postoje dve glavne vrste kafe, to su Arabika i Robusta i one su negde našle najširu primjenu širom sveta. Arabika daje kafu blagog, prijatnog ukusa i to je najpopularniji tip kafe na svetu. Međutim, njeno uzgajanje je skupo jer zahteva specifične uslove temperature i vlažnosti. Sa druge strane, biljka kafe Robusta je ekonomičnija za uzgoj jer je otporna na bolesti, izdržljiva i preživljava u širem rasponu temperatura. Kafa kao napitak koji mi danas poznajemo i koristimo nastaje mlevenjem prženih zrna kafe, a sam proces prženja je taj koji utiče na boju i aromu jer u toku ovog procesa dolazi do hemijskih promjena unutar samog zrna kafe, što kasnije utiče i na antioksidativna i antiinflamatorna svojstva kafe. Kafa je kroz istoriju povremeno bila predstavljena u negativnom kontekstu i to se u određenoj meri zadržalo i do danas. Percepcija kafe kao opojne droge i osjetljivost nekih ljudi na kofein su glavni razlozi za to, zajedno sa nekim ranijim raspravama o njenom potencijalnom doprinosu u razvoju raka ili drugih bolesti. Međutim, posljednjih nekoliko godina sve veći broj studija je dokazao da je kafa složena mešavina bioaktivnih supstanci koje u stvari mogu da deluju zajedno kako bi se sprečile neke bolesti i da kada se pravilno konzumira i u umerenim količinama, kafa se u stvari može smatrati zdravim napitkom. Koji je to sastav kafe? Kafa je složena mešavina više stotina hemikalija, tako da reakcije organizma na kafu mogu da variraju među pojedincima. Naravno, glavna komponenta kafe je kofein i upravo je kofein i razlog zašto toliko veliki broj ljudi svakodnevno konzumira kafu. Međutim, tokom samog procesa obrade kafe, usled prženja, može da dođe do formiranja akrilamida, koji jeste toksična supstanca, ali je sa druge strane kafa bogata kalcijumom, magnezijumom, natrijumom, sadrži fosfor, gvožđe, cink, mangan, bioaktivna jedinjenja i hlorogenu kiselinu. Hlorogena kiselina i njeni derivati su u stvari jaki antioksidansi i imaju antiinflamatorno dejstvo, što su pokazale brojne studije, iako mehanizam njihovog delovanja nije u potpunosti poznat. Ono što je negde poznato jeste da pržena zrna kafe sadrže oko 43% ugljenih hidrata, oko 10% proteina, oko 15% masti. Sad, kad je u pitanju dalje sastav kafe, usled nepravilnih uslova skladištenja kafe ili prženih zrna kafe, može da dođe do mikrobiološke kontaminacije, može da dođe do pojave ohrtoksina, biogenih amina, što jesu toksična jedinjenja. Također, kafa može da sadrži ostatke pesticida ili nekih štetnih jedinjenja koje se razviju u toku procesa prženja kafe.
Malo pre sam pomenula akrilamid i to jesu toksične jedinjenja, akrilamidi, a međutim oni se stvaraju i tokom prženja svih skrobnih namirnica, tako na primjer tokom prženja krompira ili pripreme čipsa dolazi do formiranja akrilamida i istraživanja jesu pokazala da oni mogu da doprinesu razvoju kancera kod životinja. Međutim, delovanje akrilamida na ljudski organizam je jedna zaista jako opširna tema i o tome možda mogu da pričam u nekom od narednih podcasta ukoliko vas to interesuje. U svakom slučaju, umerena konzumacija kafe, kao i svih ovih namirnica koje sam pomenula, ne bi trebalo da ima štetne posljedice po ljudsko zdravlje. Osim toga, nivoi pesticida i svih tih ohratoksina i svih tih toksičnih hemikalija se redovno kontrolišu i negde se i ne očekuje da nivo u hrani bude toliki da može da nanese štetu zdravlju. Koji su to zdravstveni benefiti kafe? Kafa je ne samo sredstvo za razbuđivanje, već je njena uloga veoma značajna i u socijalizaciji, jer kafa sa prijateljima ili sa kolegama na poslu zapravo može pozitivno da utiče na naše zdravlje, jer dovodi do smanjenja nivoa stresa, a stres jeste glavni okidač za razvoj velikog broja bolesti. Niske do umerene doze kofeina od nekih 30 do 200 mg mogu da izazovu povećanu budnost, energiju, poboljšanu koncentraciju, a sa druge strane veće doze mogu imati negativne efekte, pa tako mogu da dovedu do anksioznosti, nemira, nesanice, ubrzanog rada srca, osjećaja uznemirenosti. Ipak, kumulativno istraživanje kafe ukazuje na to da ona ima više zdravstvenih koristi. Jedna šoljica kafe je za mnogi neizostavan ritual za početak dana, a njena količina u velikoj meri zavisi kako od geografskog položaja, tako i od kulturoloških razlika među narodima. Tako je, na primjer, za Evropu uobičajeno da se koristi oko 6 grama kafe na 100 ml vode za filter kafu, dok je u Brazilu to minimum 10. Kada je u pitanju šoljica kafe na koju smo mi navikli, turska, za pripremu ovog napitka se koristi 10 pa do 30 grama mlevene kafe na 100 ml vode, a veličina šoljice je isto tako različita, pa je na primjer od 25 ml za espresso u Italiji do čak 600 ml u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, u većini studija se kao prosečna vrednost uzima šoljica od 120 do 150 ml, što je negde i na našim prostorima slučaj. Jedna takva šoljica kafe može da sadrži i do 100 mg kofeina, a kako on deluje i zašto nas drži budnim? Pa kofein prodire u krvotok i deluje tako što blokira adenozin. Adenozin je molekul koji ima umirujuće dejstvo i njegova uloga je da nas uvede u san. Međutim, kofein se vezuje za receptore adenozina i time onemogućava njegovo delovanje i drži nas budnim. Dakle, može se reći da je kofein u stvari najrasprostranjenija psihoaktivna supstanca na svetu. Studija iz 2020. godine je pokazala da konzumacija kofeina može povećati budnost i koncentraciju za oko 1,7%. Prema nekim istraživanjima potrebno je oko 75 mg kofeina da bi se postigao taj stimulišući efekat i pojačala koncentracija, ali ovdje naravno mogu da postoje individualne razlike. Naučna istraživanja su pokazala da kofein povećava izdržljivost kod sportista, također pojačava lipolizu, odnosno razlaganje masti, i najbolji rezultati su postignuti ispijanjem kofeinskih napitaka do 1 sat pre treninga. A pored toga, kofein ima uticaj i na smanjenje bola, jer dovodi do lučenja beta-endorfina koji imaju analgetičko delovanje. Tako da ako volite da pijete kafu, oko sat vremena pre početka treninga je neki idealan period kada bi trebalo da popijete šoljicu kafe. Kafa naravno ima uticaj i na mentalno zdravlje, tako da su studije pokazale da umerena konzumacija kafe može da smanji rizik od Alzheimerove bolesti za oko 27%, a također može da smanji neke simptome kod Parkinsonove bolesti. Da li i kako kafa utiče na zdravlje srca i krvnih sudova? Negde se dosta vodi polemika o ovome i činjenica je da ispijanje kafe
ujutru na prazan želudac nikako nije dobro ni za vaš digestivni sistem, ni za zdravlje srca i krvnih sudova. Međutim, ono što bi trebalo da se usvoji kao zdrava navika jeste ispijanje 1 čaše vode ujutru nakon buđenja, zatim doručak, pa je logičan redosled kafa posle doručka. Ako se kafa na taj način pravilno konzumira, ona zapravo može da dovede do smanjenja rizika od kardiovaskularnih bolesti. Studije su pokazale da dugoročna konzumacija kafe u stvari smanjuje rizik od infarkta kod žena u periodu postmenopauze, jer ima antiinflamatorno delovanje i smanjuje nivo lošeg holesterola. Kada je u pitanju dijabetes, poznato je da postoje 3 tipa dijabetesa. Dakle, to su dijabetes tip 1, odnosno insulin zavisni, dijabetes tip 2 koji počinje sa insulinskom rezistencijom i treća vrsta je gestacioni dijabetes koji se javlja kod trudnica. Iako uzimanje kofeina kratkoročno može da poveća nivo šećera u krvi, zato što se kafi vrlo često dodaje mleko, šećer i razni drugi zaslađivači ili imamo naviku da uz kafu pojedemo i kockicu čokolade, krofnu ili kolač. Dugoročno gledano, konzumiranje kafe može da poboljša kontrolu nivoa šećera u krvi. Naučna istraživanja su pokazala da unos kofeina može da smanji rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 za čak 30%. Također, neke studije su pokazale da je ispijanje kafe bez kofeina podjednako efektivno, odnosno može da smanji rizik od razvoja dijabetesa za nekih 20%, što nam pokazuje u stvari da zaštitno delovanje kafe nije isključivo povezano sa sadržajem kofeina, već ima veze sa drugim komponentama kafe. Svi ovi rezultati su postignuti u uslovima kada se kafa konzumirala samostalno, dakle bez dodatka šećera, zaslađivača ili mleka koje u sebi može da sadrži šećer. Tako da je negde preporuka za ljude sa insulinskom rezistencijom i dijabetesom koji žele da piju kafu, da je konzumiraju bez ikakvih dodataka. Veliki broj ljudi nakon ispijene šoljice kafe trči u toalet. A zbog čega? Zato što kafa stimuliše lučenje gastrina koji podstiče mišićne kontrakcije u crevima i na taj način dolazi do ubrzanog pražnjenja creva. Ovo i nije loše, naime istraživanja su pokazala da usled češćeg pražnjenja creva zadržavanje toksičnih materija u crevima je kraće, pa je samim tim smanjen rizik od razvoja inflamatornih procesa i smanjen je rizik od razvoja karcinoma debelog creva. Međutim, ovo nije dobro u slučajevima kada se kafa pije isključivo da bi olakšala pražnjenje creva. U tom slučaju treba u ishranu uvrstiti više vlakana, a recimo jedan od najboljih načina da olakšate pražnjenje creva jeste da unesete više vlakna za doručak, tako da jedna sveža šargarepa uz ili nakon doručka može da ima sličan efekt kao kafa, a naravno na taj način ćete u organizam uneti i puno vitamina, antioksidanasa i vlakana, što su neke komponente kojih i nema u kafi. Pričali smo o tome zašto je kafa dobra, a sada slijedi onaj deo zašto kafa nije dobra i kada treba prestati sa ispijanjem kafe. Izlučivanje kofeina iz našeg organizma je još jedna tema o kojoj se dosta priča, a naučna istraživanja su pokazala da je većini osoba potrebno minimum 3 do 6 sati da bi se iz organizma izlučilo 50 do 75% kofeina i njegovih metabolita. Naravno, ovaj procenat može da varira među pojedincima i tako može biti manji kod osoba koji imaju takozvani usporeni metabolizam, kao i kod ljudi koji redovno konzumiraju kofeinske napitke pa su razvili neku vrstu tolerancije. Kod ovih takozvanih kofeinskih zavisnika delovanje kofeina može da bude produženo i na više od 10 sati, pa se tako može javiti nesanica, nemiran san ili osjećaj hroničnog umora. To su simptomi na koje treba obratiti posebnu pažnju i u takvim slučajevima se preporučuje smanjiti unos kofeina ili prosto potpuno isključite kafu iz upotrebe i na kraju krajeva slušajte svoje telo, odmarajte onda kada vaš organizam to traži. Preporuka stručnjaka je da se kafa ne pije minimum 6 sati pre spavanja, što znači ako idete na spavanje u 22 časa, posljednju šoljicu kafe ne bi trebalo da pijete posle 16 sati.
Ispijanje vrućih napitaka, a sad ovde spadaju naravno i čaj i kafa i supe i čorbe, na temperaturi od preko 65 stepeni može da dovede do oštećenja sluzokože jednjaka i to onda kasnije podstiče razvoj nekih upalnih procesa i može da doprinese razvoju raka jednjaka. Tako da je vrlo bitno da, recimo kada pijete kafu u restoranima ili kafićima gde ona može da se služi toplija nego inače, da obratite pažnju na ovo i da izbegavate ispijanje previše toplih napitaka, ali isto tako i unos previše tople hrane. A ko i zašto ne bi trebalo da pije kafu? Trudnicama se ne preporučuje unos preko 200 mg kofeina dnevno. U nekim slučajevima bi najbolje bilo i u potpunosti eliminisati kafu i kofeinske napitke, zato što kofein može da prodre kroz placentu i ima mogućnost da deluje na plod. To kao posljedicu može da ima pobačaj, dakle prevremeni prekid trudnoće ili smanjenje telesne mase ploda ili trudnice. Još jedna negativna strana kafe je ta da može da dovede do gorušice. Zapravo, ispijanje kafe stimuliše lučenje želudačne kiseline, a pod dejstvom kofeina može da dođe do relaksacije mišića na donjem delu jednjaka. Naime, nakon gutanja hrane, ovaj mišić, donji ezofagijalni sfinkter, se opušta kako bi omogućio prolazak hrane, a zatim se kontrahuje kako bi sprečio vraćanje kiseline i hrane u jednjak. Ispijanje kafe, odnosno konkretno pod dejstvom kofeina, može da dođe do relaksacije ovog mišića, što izaziva refluks kiseline. Neke studije su pokazale da povećan unos kofeina, preko 6 šoljica kafe u toku dana, može da dovede do smanjene zapremine mozga, posebno u regiji hipokampusa, koja je odgovorna za kratkoročno i dugoročno pamćenje. Naravno, rezultati ovakvih studija ne znači da treba da prestanemo u potpunosti da pijemo kafu, već je ovo samo podsjetnik da u svemu treba biti umeren i da moramo da budemo svesni količine kofeina koju unesemo u svoj organizam. Tako da je negde preporuka da se dnevno popije 1 do 3 šoljice kafe i smatra se da ova količina kofeina ne bi trebalo da ima štetni uticaj na organizam, naravno u kombinaciji sa unosom dovoljne količine tečnosti, sa pravilnom izbalansiranom ishranom i dovoljno fizičke aktivnosti u toku dana. Dakle, umerena konzumacija kafe nije povezana sa nekim dugoročnim zdravstvenim rizicima kod zdravih osoba, tako da se kafa može uključiti u zdravu i raznovrsnu ishranu u kombinaciji sa drugim zdravim ponašanjima koje sam već pomenula. Sad, da li ovo znači da ukoliko ne pijete kafu, treba da počnete da je pijete zbog svih ovih zdravstvenih benefita? Apsolutno ne. Dakle, kafa je smeša od preko 100 različitih komponenata i njen sastav u velikoj meri može da varira, a osim toga postoji drugi način za unapređenje i poboljšanje vašeg zdravstvenog stanja i na druge načine možete da postignete sve ove, a i neke još veće zdravstvene benefite. Ako ste ipak ljubitelj kafe, naravno u ovom napitku možete da uživate jer i sam ritual ispijanja kafe ima pozitivno delovanje na naš organizam i kao što smo već rekli na početku, smanjuje nivo stresa. Stigli smo i do kraja ove epizode. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i korisno. Ako je tako, lajkujte ovaj video, pošaljite ga prijateljima koji vole da piju kafu i naravno subscribeujte se na moj YouTube kanal jer vas čeka još mnoštvo zanimljivih priča i ideja za brzu pripremu ukusnih obroka. Ako želite da u nekoj od narednih epizoda pričam o nekoj drugoj temi koja se tiče ishrane, slobodno mi pišite u komentarima ispod ovog videa sve što vas zanima ili mi se javite na Instagramu Kutak Ukusa. Hvala vam što ste ostali do kraja i vidimo se.
Da li vi pijete kafu i koja je vaša omiljena kafa? Pišite mi u komentarima ispod ovog videa. Ako vam je ovaj podcast bio zanimljiv i koristan, obavezno se subscribe-uj. Ako ti je ovaj podcast bio zanimljiv i koristan, obavezno se subscribe-uj na YouTube kanal, lajkuj ovaj video i pošalji ga prijateljima koji također vole da piju kafu. Ukoliko želiš da snimim video o nekim... Ako te zanima neka druga tema o kojoj želiš da čuješ više proverenih informacija, piši mi u komentarima ispod ovog videa ili mi se javi na nekoj od društvenih mreža.